Ni wirigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV nwithirite na muthenya jo muthongiga kugwate ugeni kirintete cietu cia thaa mugwanja mbitagwa Dorcas Wakaria tukiambiria ikundi kia nthuki embithi kuma ntere cia tigania baraba guchita komboa Meru rungurwa kiama kia DCP ne bachietete kugita maandamano manene kumeneria governor wa county ya Meru Mutumonto Ethingia ne kiraba kuganiwe kurega gutea uge bwa Meru kuregana na wakibwa mirandi ya thirikari nene irio state lounge ya strip na Kinya golf course mwitone jwa imenti bakiuga bakagita maandamano manene kumeneria mirandi eje iria Meru betite na mbere kuregana nayo. Riboti tukwambirwa ni John Thiga. Ikundi iki kiambeo mbithi na rieta komboa Meru barabara rungurwa mwabure kwa kiama kia DCP ibaikinyitie ntere cia wondi athangatha giciko bunge atigene East na arabonekete kutharikira bunene gavana kaunti Meru na Mutumanto Ethingia no ntuba kuria kuthikeiria Meru mantu megeni na wakwa state lounge mwitoni wa imenti. Hivyo Mutuma, sisi tunakuambia sisi Tuesday tuko maandamano na ile maandamano tunakuja nayo ni ya kusema no to deforestation. Hii serikali ilisema watakuwa wanapanda miti 3 billion per year, lakini saa hii wanataka kukata miti eka 200. Nyinyi mnakubaliana na hiyo? Hapo mahali watu wanauawa sababu ya ng'ombe, huko ndo Meru, huko ndio tunataka mpeleke hiyo airstrip huko ili jeshi waweze kukalisha. Nipo kwa ndoo. Kama wanataka sana hiyo golf course ikuje hapa Meru, tunasema waipeleke pale Meru University Mchero Tigania West ili hata watu wa Tigania West wasikie wako na maendeleo. Mnataka hivyo? Na haraka gitani wa gwikundi iki kionekete kiringirana be mithikari nturu tuika gavana kaunti Meru amona Kinya Felix Tebirire utuika mubunga umwe kuru kaunti Meru na baraba onthe bakoromba ite birungurwa kiama kia DCP. Kwa hivyo sisi tunasema kama komboa Meru tunasema tuko nyuma ya Captain Mithika Linturi, ndio gavana wetu mwaka wa 2027. Yeye ataokoa Meru kutoka kwa hii shida ya maboloko. Peke makomboa Meru na kera kobora ntobeto batangaza re tori watu chencho tongoria kuma tera isi mwanga kereo bato tokaria komboa Meru twe nyuma ya Felicity Kirote Birere wapikela kirutero ake musiasa Franklin millionaire amona mburunga na ngithia ibarari na boba kuwa kiri mucemani uyu tuimbe tungene gukomboa Meru ubungwata na tungene tuvizana babende kenda turuta Meru okombone tawureto mtumama kureta gona twamu mpichi tareta mungavana wetu wa Mutuma Mbonoko Mutuma atakile barera mbecha na memse yareku njereje tekira lami open dispensary itena ndawa mbende vera tere nonto woni kumenkaro kietikike langana MCA pia youth okomboa Meru itunganete na kundi kia DCP kienda tombo tolaneria kuruta rukororo Meru. Tutakuwa hapa, tutatembea na nyinyi unyo kwa unyo mpaka tuhakikishe aibu tumeyondoa katika Tigania East. Tuwekele mundu at least aheshimika na wana national government. Sio mtu wa kuimbia rais kila wakati kuimba nyimbo. Ipo wata na wontorite mugoro. Tumondoe. Aende asiende. Kiripotera ntho cia Weru kuma ntere cherurie wondi ethangatha giciko bunge atigane East mbitagwa John Thiga. Wakibwa barabara ya Mikinduri gweta kianja buria bukwambirirwa gicigone getigane West ni bwetete na mbere gukia bioria gisiasa nyuma ya mubunge John Mutunga gutetera murandi jo akiregana na nteto kuma kiria regani nawe atiri ondheneka barabara iwe tumagirwa kuringa siasa akiariria kariba meathene kiri muchemanio jororo tete kutheria Weru bwa murandi jojo akibwa barabara eu mubunge Mutunga na gwetete mirandi ya witi na mbere gicigone kiu iria kuga yumeni na ngwataniro gatigati kawe na thirikari nene. Nderenda barabara ira umete Mchero ira Kinya kwenda barabara kuma Kianja market yete mwanka Mikinduri ya Kinya meathene ebyolonga kama ketikara Wekili bola minjerene ya Mikinduli mwanka Kianja iborabo ambiri tetigania West bonekanite kumatia siasa hanene aja kwemo siasa na oro guchwagite kya mubunge Tigania West gakimbui akimeneria na kuga kabugutumirwa gisiasa.
Mheshimiwa reka kuchetha na akiri cia antu betu uburo menyerie wibera barabara nditite kubwithwa kendo bwithia section ya kilomita 2 uende iba kweka anya kange kenda wita kuthilikilia au kwetete kotiere. Untu nandi butumite urani mubunge wa Tigania West John Mutunga gutetera murandi Jojo na kuga we agatigira barabara ije kuthithwa mwanka mwiso. Bakureta inya mbela barabara ene wakwa ni thirikari ya Kenya. Ndone bakureta mbela kinya murandi ayoto wakau. Bakureta mbela mandu ni maingi. Aiko inya rongo baita kithilunga kuma kemwe kya habari weta kenge. Bakiwa barabara kilomita yele warende ndo bera mbere murungu atire ibetere yale awake kinya mekindori ne yolunga taonika ne ukuma yona yete yukuma bamenye ne arongo arite jaja kiaria kirigikaro kiawe kia mwanya nterese miathene kuria atirimanite na akari kwariria mawiti na mbere akigweta na kuga uria ciumite igwitira mukari wa Tigania Ngugi. Ndikuromba Kenya Medical Training College ndeta ndachoka ndachoa mbecha ja CDF tochikirao ndeta ndaria na ngavana ureta akarito murungi ndamba akarito murungi ndenda tuikanela wongo atero aruromo na nko atero tererongi ambere karuwe akaruterero kuna irorora na kuonania gwati mbaru bwawe kiri thirikari akiromba ntu kumigika nikenda gutetheka na maendeleo. Bara bakoyo buku memero mwe memero miraya babu memero babwera wendi wanta no nto be nando na ruto kawe nando aruto we ndio nto twenoke batwe tukanotethware tika watu kanyenyekea to atetheka. Ke report lante to cia Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Mubunge wa Mwekuru kaunti-ini ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu augite we na agwiritwe ni budget ya mwaka ja 2026-2027 akiuga ni gutegera mantu jereja kuringithia mukenya wonthe. Augite ngerekana kuga kigina kia tongeria ba matura ni untu babatano untu ba miaka batwire bakirita Ngugi utheri. Augite na kwirigira rais akongira kigina kiu uria ntuku igwita kenda bakenera kinyankuruki. Bunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu ni augite na kugwata mbaru bajeti iria irathomirwe ya mwaka wa 2026 mwaka wa 2027 aria augite ni wega ikathingatirwo ni untu kithomo na ugima wa mwiri ni uraithiritwe wega itigatuike tu budget iraite membi gukenia mwananchi gisiasa mantu makai muno marikuma mankenirie muno gutuika arimo ibamenyereku na mantu ma afya muno arimo bakara bwega na ritobeto bakara bwega na kithomo gya karabwega wongo wetu wa Kenya warukite ruri sasawa. Ni augite atongoria ba matura ni baraithiritwe wega ende ngiri 3 ibakanengagirwa ni nini na ni wega obole tukuthina mbere bakathina mbere bakiongagirwa. Ngwetegia ge president kanyamuka mwambirio ngiri 3 ni pesa kidogo lakini bwega mtu ambako gwata kia kuromba kaire amba kuga bwega ni bwega nuntu no president wa mbere kuigwa kirithiria managers ni akuromba batwe kuribo bamwe bao batigatewe kaja ni untu bo ukuruka na mauntu mangi ni untu ni bethitwe bakirutaniria kuruta wira uyu gwa kagita kanene lakini abararuta wira free batakuria nwambi utie mtura urabaguagwa wogu akorobabu ne korobabu batindekete wira ya thirikari batakuria nwambi bakirara ne ura batinda ne ura wogu antu babu bambe bayukwe beba mbere ni orire economic advisor ke thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Francis Kabisani arombete antu kuthina mbere na kugwata mbaru kithomo tubetu tugwateni kithomo njara no ntu kithomo numondora kumba gutigira mwana batarwire norongi na Tharaka eno kuoneria agu tukinyete baba inge betu tonto botonga baba babu nonto bakithomo rete mama Kinyambura ja kuritaya go mwalimu Olympia Nkongentere ja Marimanti nkiripotera Weru TV kuma Tharaka mbita makena uambabu Ndaki ya 10 akechi agituka nyuma ya thamugwanja cia muthenya ni bwega mutegeri no tubagwitana mbere kuthingateria nteto cia toka umagaruka mutambo ne tuciokere nyuma ya kagita gate kuraja na nteto nkuruki.
19th July. Kila kitu inaweza ngoja. The FIFA World Cup 2026. Reconnect kwa TV yako for only 999 shillings today. Only on GoTV. Muchama niyo kayo thire. Otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia. Botwaja kairo bitego tutethia neke. Hai, tokorega. Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngorojago na guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu birithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na otebo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Matarajo tano kire murimi ureterine Joymax Animal Feeds. Murimi menyera monoro igua ng'ombe ciaku. Tigira ni kunyoro uje bwega ichikona chumbe kung'ana na kubangania irora kubatere. Murimi tigira akami na gikamiro kwa ng'ombe ciaku igie kitheru. Nkuruki ng'ombe ni batere gukamwa ura kubatere madhajareza batere. Murimi tigira ng'ombe ciaku ichigukarankana tene ntheru ichikumama Antonia theru na nkongoro ni ntheru ukagondokera kanoringa ng'ombe ciaku. Rira ng'ombe kwewa njau tigira njau ni kunywa kithana madhajeri jambere nyuma yayo guchiarwa. Menyera meari bwega na kaire murimi tigira ng'ombe ciaku ni gutungaturwa ni ndagitari uri no menyo na kinya ni kwewa nchacha mukagita karaka batere. Joymax Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ni mdogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joymax Animal Feed. Ndio. Joymax Animal Feed. Rudia ndo ni sauti. Joymax Animal Feed.
Ebwega mutegeri wa Weru TV no ntubagwetana mbere kuthingatĩria nteto cietu tugicokera amwe niyo kwithirwa ne ambĩrĩrie nkũrũkia miaka 60 mithuru cukuru ya Thiga nĩyonekete na ndĩkombĩrwa mangirija aritwa bakigunika na kithomo cukuru neje kwa miaka kathumba nandi na kinyatha iji aritwa na arimu bagitumira mathaga jario kenda gwitana mbere na kuthara kwa thaiji na ndinto biongwa bya cukuru iji bikioneka kumbirwa ni kagita gakakonde kwithirwa bitumiri itauria mwandiki ndeto yetu Martin Mugambi agutariria thongero ni nankinya murango-ni munene wayo no akugemwa tengi cukuru ya mutukanyo ya Thiga kiriwandia chogoria gĩcigo mbunge kia Maram ya uko cukuru we ni amutukanyo ya Thiga turaga wara ya mberie tene miankia kamande cukuru ino tembe kaboko batere not even the population is low, the structures, the infrastructure tebore ko batere da compare na shukuru ta Chogoria Boys which is just a neighboring school, Chogoria Girls na nijijie janyume ya ino na withobori totora thongira kiri chukuru no kwenjanja paraira chini ibi bitokona aritwa bakiriretie na bathiete na mbere na mathomo indi baranda ni kuraba kinyite ciambukire gukeuka na nkinya gwatukanga riu tutwingwa tole ajati tukumba kumiukiria no ntubakuthwa structures ni zile za uzeeni ubakeja kwethera baterete ana baba ingi basi ne kuonekithani nyabetu mbesa cia mwako bagaikia na aria na bao bari kuthukia manto toragunku agapora mwanka nyombani ya kurira kana dining ya cukuru ino ire kuonania yakirwa mwanka uangirie 1978 rimwe na rimwe na ara kwina tumisumari ni kura nonto ni karakarite tujira kana pavement icia cukuru ino ya Thiga gwabura cia korogerwe miankia kamande no abuito uraga laboratory ya cukuru ino tiga kuringenwa weno na nitumairwo muno ao no urebetete na mbere bakingiaga no ubetete na mbere baitumaira na kwa laboratory une kwenda iongerwa into na ithonda thonde kwa nari worn out kuringana na tori ya mwenovichi ya CDF ya gĩcigo mbunge kia Mara kagita kamwe kunenkanira mbeca cia gwaka nyomba ya kumama ya nthaka ya cukuru ino find that he has renewed 3 dormitories, the roof and the floors, and also he has built new ablution facilities for the school. Tomoikiriana kana aritwa bakuru ba cukuru ino ya Thiga. I think the school has got so many friends, especially the alumni. Beje and give back to the community. Kiripotera ndeto cia Weru kuma gĩcigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Atongerio bakindini na gisiasa ni batarite aciari kujukia kanya gakwaraniria na ana bao nde bari mbaru ya kwana nontu barutha rukwe wagwite kaingi ngugi ya kwaraniria na kwa mataro aritwa etigairo arimu na bo nibo batere kugaruka wakiaria kagitaga gwikirwa thombe kwa Reverend Laban Mwenda kaniseni ya Methodist ya Kaderi atongerio baba ugite aciari kwariria ana bao bugatethia kinya gukandana na makarika jamigomo jareja kuoneka machukurune bari uga omtwari na ngoge ya kurita kenda gutigira kithomo nigikwagira bareo arimo aciari thirikari na kinya atongeri ni restira tukona ndene machukuru no chiethireire eti kinya no ntubwa nigelekti ya aciari batiere anabo arimo ibo baichiana 80 to 80% ana aciari baulirwe so ndenda kuga aciari ibachokie roje mutarone nontu mwana kana uturo ba mwana bwina mari ya that is arimo aciari na pastor ana ibe yete minditam tuete twarie nabo tubakanie mantu yegie drug abuse gwicho tonyene na ikundi bira bio tonye thia kirin drug abuse katwa ya kwira Reverend Laban, congratulations nontu ba ordination ya ministry we mainly either irere commenta the youth na kwaria na aritwa betu maskuru ndacemanitie no akiarakia na aritwa bakatheri girls na itukuromba tunisa tuonde na araturi na reverend yetu baturikane batu aciari
na barikana na betu marombene nontu twina challenge nene muno kurerana gutithara kwina manyue gutuika parents so achiari tukuromba maromba na atongerie nabo tubarombe bakikisha ibakwalilia ecosystem ya education ati the whole ecosystem ni kwithira ina afya njega kwina irasi bibiega adimo bedre nyabo ibawiritwe kenda bomba kwitha bai productive na kenda bomba kumenyerana betu nontu tengwira isi oyo kia mwana wa itha umbo mumenyera kumeka na kanini nyaka gutumira pampers withira iwo agakaritana mantu yonthe actually bonto bawa teaching is a noble profession, it is a calling. No tiro mwana omba kuro iro thanju kinya muzemo wa spare the rod and spoil the child muzemo ito ria tokiro yo muno lakini nowadays ma policy cha thirikari chiaire kwa tu everybody is equal mwana na mwarimu they equal ote mwana ate ukira mwarimu obura kwenda ibugo kareka. Most of the times aritwa betherwa be kara school na most of the parents ibatigere responsibility and discipline kire arimu na arimu ba discipline aritwa at times bakerwa abakuonera aritwa baria dombe kaire ministry or kaire please when you're planning school or term dates it is important to balance nonto joga tega mwaka jojo second term twethro twena school mwanka the 10th week that is when we are having the midterm ko tokethwa twena midterm gategate then I believe ana bakoeta break gategate kau then this unrest would also be arrested. Au ni otugwikira gatantante tecietu ni bwega mutegeri no tuba kwithirwo gwatanirite na unikire enteto cietu cia thamu gwanjanga kwendera kagita gakathongi itana mbere kuthingatira mibango yonthe ya Wero TV jirio mubango jerejo kwijirite nyuma ya kagita gate kuraja jwa katiba ka Gen Z onimbetagwa Dorcas Wakari.